Ассаламу алейкум, урматтуу Учкун медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Амансыздарбы? Бүгүн 2021 жылдын 24 январы, күнгө жекшембе. Биз Ош облусунун Кара Суу районунун Мада айыл өкмөтүнө караштуу Учкун айылында жайгашкан Учкун мал базарынын сыртында турабыз. Бүгүнкү күнгө болгон жалпы мал жандыктардын баасын билип чыгабыз. Андыктан баарыңыздар биздин каналга жазылыңыздар. Урматтуу туугандар, урматтуу катталуучулар, биз алгач ат базардан баштайбыз. Мына ушул тайды сурап көрөлү. Ассаламу алейкум досум. Сен минип турган жашы канча? Жашы Кунан. Кунан. Каерде жүргөн Кунан бул? Кара Сууда. Кара Суунун Кунаны. Басы канча? Бас 100 000 кеми бар. 100 000 кеми бар. Сатылбай калса номериң айта аласыңбы? 557 557 менен 77 77 25 45. 25 45, а? Ушул номерге чалсаңыздар, эгер бүгүн сатылбай калса, эгер жакса, чалып алышып көрөсүздөр. Ассаламу алейкум. Сиз минип турган аттын жашы канча? Жаңа саят, а? Басычы? Я. 90 000 сом кеми бар. Улакка киргенби, кире элекпи? Улак чалып эле жүргөн, өзүм чалып жүргөндө. Топко кириши жакшы элеби? Каерде жүргөн ат бул? Я. Кара Сууда. Номериңди айта аласың досум? Я. Бүгүн сатылып кетет деген ойдосуң. Канчага сурашты? Сураштыбы? Азыр алып келдим. Кандай укам? Сен минип турган аттын жашы канча? Кандай? Жазга пишти. Жазга пиштибы? Каерде жүргөн ат бул? Ал сатарсыңарбы? Кимдики бул? Бу жерде бир ака келе. Баасын айттыбы сага? Асаба. Канча деди? 150 000 сомбу? 150 000 сом дейт. Мына ушул атты өзгөчө түстөгү атты тартып көрөлү. Ассаламу алейкум, ака. Сиз минип турган аттын жашы кандай? 3 асы атпы? Пародасычы? Кара байыр. Улакка кирип жүргөнбү? Топко кириши кандай? Өзүңүз чабып жүргөнсүз, а? Басы канча мунун? 200 000 кеми бар. Базар канчага чыгарды? Я. 150? 50? Мына артынан бери тартып көрсөтөлү. Мына ушул атты сурап көрөлү. Ассаламу алейкум. Мунун жашы канча таксыр? 5 асыятпы? 5 асыят экен ушул. Басычы? 70 дейт эгасы. Бул жакта сода болот абы? Эси 170 деп атат. Айлактар да булат жат. Канчага сурат жат азыр? Я. 100гө? 170 000 сом дейт. Бул жерде баа болуп атат. 100 000 сомго сурап атыптыр. Туган улакка кирип жүргөнбү? Улак кандай? Жарнактуу болбойбу? Учкун медиа. Азыр баа болуп атат. Сатылып калса, канчага сатылганын айтабыз. Я жөне он Ассаламу алейкум. чукла бербе. Бул аттын жашы канча? Кой мынака? Быштыбы? Басычы? 90 000 сом. Кеми бар? Үйрөтүлгөнбү? Улакка кире элекпи?
Ya. Takavlaqtарға кирген. Қайсы айылда жүрген ат бұл? Мадуы. Базар қанша сұрады туған? 75. Номеріңерді айта аласыңар ба егер сатылмай қалса жақса чалып алышат енді. 776 15 қанша? 04 41. Мына Мада айылында жүрген ат екен. Мына ушул бозатты сұрап көрөйлү. Ассаламу алейкум туған. Бұл бозаттың жашы қанша, қандай? 3 жасыят па? Улағы бар бі? Басы қанша? Қанша? 150 000 сом. Кем бар? Учкун медиа. Я. Қаншаға сұрашты? Сіз қанша да атасыз? 150 000 сом. Топқа кириши жакшылабы? Я. Улактын аты ба? Мына биздин күбөлөр айтып атат, улактын аты дейт. Сиз көрүп жүргөнсүз, топқа кириши жакшылабы? Досум, номериң айта аласың ба эгер сатылбай калса, көрүүчүлөргө жакса байланышып алышы мүмкүн. 77 менен 80 қанша? 43 61. 80 43 61 дейт. Ушул номерге чалып сурасаңыздар болот. Бул каерде жүргөн таксыр? 18-де. 18. Мына ушул Учкун мал базарына жакын 18 деген айыл бар. Үстү жакта. Ошол жерде жүргөн ат экен. Ассаламу алейкум туған. Бул аттын жашы кандай? Жашы полторашка. Полторашка. Басычы? Басы 150 кем бар. 150 000 кеми бар. Пародабы же жөнөкөйлө? Атасы Польша, энеси Бишкек. Я. Атасы Польша, энеси Бишкек. Атасы Польша. Енеси Бишкек. Митскен да бул, а? Смешный. Aziz canım ben gelem de geç çaldı. Bunun bası kança tuğan? 150 kem var. 150 000 kemi var. Suraştı mı? Kançaga suraştı? Argıl suraşıttar. Qayerде жүрді бұл? Шарда. Оштан шардан келіп тұр бұл. Мына ушул атты сұрап көрөйлү. Paran kaç eder? Bunun жашы қанша екен? Ака? Кунан. Пародасычы? Я. Орловский. Орловский. Пародадагы Кунан екен. Басын сұрайлы. Бұл қараның басын айтып қойыңызшы? 180. Ha, 180 000 сом. Базар қаншаға чейин чыгарды? Çok iyi mi geldi? Еміне келді бе? 180 000 сом дейді шуна. Зрелдер тосып алды. Ақты сұрап көрөйлү. Бұл ақча ака, жашы қанша бұнын? А, 5 асый ба? Басычы? 5 асый алды екен ушул. 70 000 сом дейді. Мынаке достор, аттар тартып ем, белерді сұрап қоялы. Ака, бұл белердің жашы қанша?
Tatmayla koç. Мына ушул бээлердин баасын сурап келер. Өзүңө ол жаран бирок болсо кой. Таксыр мунун жашы канча? İşte o şarttan tartıştı Üştübü? men tartmaylı. Ооба, баасын айтып коюңуз. 90 kam vardı otan o. Учты бекен ушул 90 миң сом кеми бар дейт. Ассаламу алейкум ага. Бул беби? Erkek. Эркек ба? Жашы канча мунун? Kaltatay. Жазга кунан болот. Баасычы? 55'te tazeyim. Surat ata. Келтата 55 миң сом дейт. Булар болсо бээ байтал экен. Булардын баасы канча турган? 70'ten de otamız. Эко тең. 70 миң сомдон кеми бар дейт. Базар чыгардыбы? Сурап жатабы? Канчага сурап жатат? Emile geldik. Эмне келдиби? Эмне келиптир. Аке бээлердин баасы ушундай болуп атат. Мына ушул бээ 5ти тууптур. Наркынчысы 3ти тууптур. Мына 5ти тууган бээ канча баасы? Эко тең 75тен, а? Эко тең 75 миң сомдон дейт. Мына ушул жаш тайлар. Туган сиздики булар? Oo. Булар жашы канча? Ben buna ona Nurgaz bas. İçine Mehmet siz yapın. Мына ушунун жашы канча туган? Caşı kança koyuyor mu? Жазга кунанбы? Басычы? Басы канча? Bası 70'te otamız. 70 миң кеми бар. Ноларчы? Булчу? Бул эмне? Я. Кунанбы? Кунан. Келтатайбы? Келтатай экен. Басы канча? 65. Булчу? Ургачы бе. Бар. Ушул эки 65тен экен. Бул 70 миң сом дейт. Telefon numarını aç. Ha? Telefon numarı. 558 500 558 88 0906 ушул үчөө бир адамдык экен. Ушул номерге чалып байланышып алсаңыздар болот. Мынакей. Мына ушул жаш тайлар эко тең эркек экен. Басы канча туган булардын? 38'de otamız. 38 миң сом кеми бар дейт. Кеми бар да? Benim var. Мына ушул эко 38 миң кеми бар дейт жаш тайлар.